Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu ngaphambili Umkhanya Kude TV. Inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Ungizwe mcuno laphana ushiya ngalazi laphana kuba phakalimiti emtshela ukuthi angalokho ahamba nolimiti emcimbini umbangela isicwaco. Thina ngale kokhuluma kakhulu sizokuthethelela iclip uze laphana ungizwe ukuthi uthini kubaba kalimiti. Si-channel siyabonga. Bekade akusuki. Lo fana lo yebo ndoda ngithi mina cha awukhuze phela ubaba kalemithi uyasiqina baningi obaba bengane abazala ama-stars akorayo ngisho Orlando Pirates ko-Carling Cup everywhere kodwa sikhathi sibabone bebhizi njengaye ngilanga ngifica inkandla kuyi-event exhumacuma njengengane ngathuba ukuthi lo baba omdala kangaka ehamba nezihlobo zakhe umndeni wonke umndeni umuhle usupporta umndeni into right leyo shembe ngiyayivumela leyo nto right kodwa akufuna ukuvela ngaye ngabe ugele stage lo baba yimini ubaba kalemithi lo gilima leyo nto le ingaba ngesicwaca ngicela nimkhuze shembe itshe bekhula mkhuze ayacela bafike umkhuzeni akazi shembe akazi uzala ingane engazi ukuthi indoda yesila ishemba akazi ngithi mina baba lo mfana lona uthi wasemphiwe shabalala gezana kawumazi ubaba umuntu osilem lona ukujika abantu akore phakathi awumazi ubaba walomfana ukore sesenta ukhenza safes awumazi yiyo ke lento sikhuza ukuthi wazalilanga lokuthi abayeka lento yokuthi impilo bakhahlaze baphumelele sebebadala bese befuna ukuphoqa kanye nezingane impilo yomculo ifana nemidlalo yebhola balekile ukuthethela abanye abantu manje ke la udabeni kababakali ngoba uyothi ngiyaqhuma yena ibona kumashembe hayi ngiyaqhuma ngiyazizwa nami ngiyaqhuma akahlale ekhaya wabakali mithi sisibongile sibonile ukuthi iphoze yafana uzalwa uyiphela ake ingane enjoy ayisupportise ekhaya hayi ngeke uzoyiphazamisa kakhulu kwicareer yayo siyacela uNkulunkulu wami asinanxa naye akakodwa akaxini